Ovo je manastir Sveti Pantelemon u selu Lepčincu kod Vranja. Predivan ambijent. Danas je 4. mart 2011. godine. Ikona Svetog Pantelemona i kapija manastira Svetog Pantelemona. Sada ćemo ući u dvorištu. Ovo je konak. Inače, manastir Sveti Pantelemon je ženski manastir u kome borave oko 14 monahinja koje se svakodnevno mole Bogu za spasenje naših duša. Inače, ovo je crkva Svetog Pantelemona. Tu je i zvonik. Ovo je bunar Svetog Pantelemona. Predivno dvorište. Inače, sada je mart mesec. Ovaj vajat je prenešen iz sela Mrganca. Tamo je rasturen i ovde je ponovo postavljen. Tamo je konak isto za goste. Ovo je crkva. Predivan konak manastira kojeg su Bugari za vreme Drugog svjetskog rata zapalili i rekonstruisan 1992. godine započela izgradnja ovog konaka koji je rekonstruisan u istom gabaritu i u istom stilu kao što je i bio pre 60-70 godina. Sada ćemo na kratko da zavirimo u samoj crkvi Svetog Pantelemona. Pogašena su svetla, ali ću pokušati da ih upalim i da na kratko snimim to je mali ikonostas. Inače, crkva je malih dimenzija, širine nekih 2 metara i nešto, a dužine je oko 10 metara sa jednom malom pripratom. Inače, ovo su ikone, rad samih monahinja, izuzetno lepo ukrašene. Inače, ova